Shalom shalom nshuti bavandimwe turabakiriye aho muri mwese abari nimugoroba mugire umugoroba mwiza abari mu gitondo muri gitondo cyiza tubahaye ikaze kuri iyi channel yuguruwe cyangwa ifunguwe uyu munsi. Iyi channel rero ukuntu yitwa Esther Gatako Official. Ni channel ifunguye uyu munsi, hanyuma turasaba abantu gukora subscribe na comment na share, musharinge ku nshuti n'abavandimwe aho muri mwese, mudutere inkunga, mudushigikire mu buryo bwose bushoboka. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero tugiye gusuhuza abantu aho baherereye, aho muri mwese, abari muri Afurika, abari mu Buraya, abari Europe, niho mu Buraya, abari Amerika, ku mpera zose zo mu isi, aho umuntu wese ari wumva runo rurimi ndi kuvuga, Imana ibahe umugisha kandi mudutere inkunga. Surtout ndasuhuza cyane abantu bari i Burundi, mudushigikire. Aho sindinze mvuga imihana, mudushigikire kuko niho hantu twabaye twisanga cyane, dufite inshuti, dufite abavandimwe cyane, no mu Rwanda, Kenya n'ahahandira. Uganda ntaho nabaye, ariko abantu bumva runo rurimi mudushigikire, musharinge iyi video, mukore comment, mukore subscribe, mudushigikire mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha. Hanyuma turasuhuza abantu bari ruguru muri Kongo mu Minembwe, twirwaneho amadubu. Turasuhuza cyane kuko nanje nditwirwaneho kandi ndidubu cyane cyane. Rero turavuze ngo Imana ibakomereze amaboko aho muri ibyo mukora, turabikunda, turabishigikiye. Abari Uvira Tombe turabasuhuje cyane, namwe Imana ibaheze umugisha kubwo kubona Imana hari ukuntu yagenjeje. Rero ntagiye muri byinshi no kubatindira, kwari kubamenyesha gusa ko iyi channel yafunguye ku mugaragaro, no kubamenyesha uburyo ki n'ibyo biganiro tuzagenda dushiraho. Rero iyi channel Esther Official cyangwa Esther Gatako Official ni channel izaberaho ibiganiro mu buzima bisanzwe. Tuzazana abatumirwa, tuzazana abantu batandukanye mu ngeri zose kugira ngo babashe kutuganiriza. Hanyuma hazabaho ubuhamya, ni ukuvuga témoignage, ubuhamya intahe mu Kirundi. Abantu bazadushingira ubuhamya, bazaduha témoignage zitandukanye. Nanje ubwanje cyane cyane biri mu bintu byatumye mfungura iyi channel, kubera ko hari ikintu naragambiriye ku Mana, hari ikintu naravuze Imana izankorera, yuko nzagerageza iryo shimwe rikagera kure ku bantu bose bashobora kumva ururimi rwanje. Rero iyo témoignage ntabwo ngiye kuyivuga ubu ngubu, ariko hari igihe cyayo nzagera nkayivuga. Hazoberaho ibitaramo, kuramya Imana, guhimbaza Imana, ku bakunda Imana. Tuzagenda dusangira ijambo ry'Imana mu ngeri zose. Tuzazana abavugabutumwa batandukanye, tuzazana abaririmbyi batandukanye, abacuranzi. Tuzaganira ubuzima busanzwe tubayemo twese, bwa buri munsi yose nyine nibwo tuzagenda tuganiraho cyane cyane. Rero iyi channel ntabwo ihagaze ku kintu runaka ngo iyi topic nimwe tuzagenda tuganiraho buri munsi. Oya, ni ibintu bivanze. Tuzakora aha, tuzakora hirya, tuzakora hino, tuganira mbese ibintu byose. Rero ni ukuri turabahaye kaze abantu bose. Turavuze ngo Imana ibahe umugisha, mudushigikire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mupartage amavideo yacu, muyasharinge ku nshuti n'abavandimwe, hanyuma tuzagirana ibihe byiza twese. Imbaraga zanje nizo zanyu, imbaraga zanyu nizo zanje. Twese turi hamwe mudushigikiye tuzagera kure, kandi ndabizi ko bizagenda neza. Rero abantu bashobora kwibaza ati se uyu muntu wafunguye channel ni umuntu ki ko ativuze, ko atatubwiye aho ahari, atatubwiye aho akorera, aho aherereye, ibintu nk'ibyo. Mu ncamake
nje nitwa Esther Gatako, ntuye mu gihugu ca Canada, mu mujyi wa Quebecville canke Quebec City niho ntuye. Ndi umudamu, mfite umwana umwe n'umugabo n'umugabo umwe mugani w'abadeperi, niko bimeze. Hanyuma rero nishimiye cane cyangwa nagize kino gitekerezo co gufungura iyi channel bitewe n'ivyo Imana yankoreye mu buzima bwanje, numva nyine ari ishimwe ngomba gutanga kuri kamera, ngomba gusangiza abandi bantu. Ndabitekereza kuko nari naravuze ko nzagerageza guhiga uwo muhigo, nkawuhigura kugira ngo ishimwe ryanjye ribanze ribashe kugera kure. Hari uwo ryofasha uri muri situation nari ndimo, hari uwo ryozahura, hari uwo ryokura ku rwego rimwe rumugeza ku rundi rwego. Rero ni muri iyo mpamvu cane nagize ico gitekerezo co gufungura iyi channel yacu ariyo yanyu, dusangiye twese, tuzagiriraho ibihe byiza. Rero ni muri ubwo buryo rero nagize ico gitekerezo, ndavuga ati reka mfungurire channel, hanyuma tuzavugireho imirimo y'Imana, tuzaramirizeho Imana, tuzaganire ivy'ubu buzima busanzwe tubayemo twese. Rero ntabatindiye, ntagiye muri byinshi, niyo introduction gusa nari nshaka gukora kugira ngo mubashe kumenya iyi channel n'uwo ari we, n'uyifunguye uwo ari we, kugira ngo n'ejo bundi mubonye link yanje muvuga ati okay, uyu ni wa muntu twabonye ejo bundi, reka tumushigikire. Rero mudushigikire nshuti bavandimwe, ntabwo ngiye gutinda muri byinshi, mudushigikire muri byose. Tuzagenda tuganira buri munsi uko Imana izagenda idushoboza, tuzagenda tuganira buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Rero murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.